Talafane sanga fu al whaapoponga o tala lau le tio Polynesia. Ua le aina ta'alonga kirikiti a li e whataunu ule a sole nei i tona i mato talu ti munga male whae te tenga i le malai. Peita i wanga i umal pulenga o kirikiti Samoa le malai le tongo mo le langlango ina o ta'alonga tamaitai. Le olo wha solo pera la to liki le so. O le tau fiai o kirikiti a li i talu ti munga pe on sao nol whailau tusi le tō whawhiu siolo. A o atu le aso atai au, e la mai le aso i o le ata aloloa li i tona i mato e peo na maasini ai. Ai, o atu le tato vala au, i le pulenga o kirikiti le malai le tongo o alu le ta longa le au, le papa loloa ma le po anifo mai safa ato ale fanga. O se taimi o iluma mawatu taun unga o ta'alonga kirikiti o whai ungol vai aso taluai, male aso mai le tongo. Inisi o tala leo whaanga solo ili vanso muli muli le nei o le fono tele le ekalesia wha apoto pitoan Kirisiano Samoa i maa lua, e pe ona tala aloa i ai le aso na nafi. Ile mabai ai o le vanso taluai le na amata mea mai fono komiti, male auto ina ai o mafta ngā tina e pe ona maasani ai. Mo le vai o sonei, o mata upu tau ave mai le fontanga lu o lua li mai au fiai ma polkala mea tina e, ale e kalesia. O le whakasā o lo o numero silia o na tangata lotu i le tunu, tu so le lua sulfitu pasene o le whaita wau whai. So atuai ma le ekalesia katoliko Roma e sfulvalu pasene. O le ekalesia a Yesu Kiriso le upa io aso ngatai so atu ia Yesu fulu ono tesi ma le iwa pasene. O ekalesia Kirisiano lo o tele le numera o lato tangata lotu i Samoa tu so le iwa sfulvalu pasene o le whaita wau whai. O le fionga le ministawa o ngā ai ono aleke eke roma lea waia whao o mai fōlinga wa aia o le lātou malanga po le mai moanga wha lea o onga i saina. Mai ia wha mawina lea so sfulu ono me lua o lua ono le mafua anga la waia o wha mausali a tili ai por kalame wha afsu ia i le vao Samoa ma le provincial government ma ofisa o a onga a Chiangos ma Kwandong i saina. Whapea fo i tūlanga taumtata ese maltoe una i o sila fia o whaia onga. Ai o le atina ino tūlanga tau i mata anga i Samoa. O le malanga lea, o atuai i Taishu Polytechnic College, Nai Ching Museum, Kwandong University of Foreign Studies, City College of Henshu, Hualua Kwen Senior High School, Wandofo Pioteco, ma Xingqiangtang Village of Pukou District in Naishing City. Tawal minista ia ai ono i lungola nei tūlau sama ua fo i le lato whelo inga ma taitai o le provincial government whaatasiai ma taitai o a o ngai whaatala noa le whaapaanga ma le ngā lue whaatasiai le lumanai. Ua whaamawina fo i le minista wa o ngā Samoa le tā ua le la sanga ua o iei le lato whai ngā malanga mō Samoa a o tau mo whai ia si itia tūlanga tau i au au nanga wha museum po o whale mata anga. Ma o onga tau whaia o ngā male vā matamaitia o ngā ai o sa pol kalame wha afsuia ai. Mo le ate na ina o sila fia alu alu iluma mo sa taun unga sili mo tātou tangata. O le saunga le mua malo tau nuu i le atunu. Leisi leo fōla folanga. O lo whaia pēr le mtanga luenga o leo leo a Samoa. Pei fōn whaatino ai nei ina o tau nuu i whanua le minista o le customs a le malo New Zealand Casey Costello. Mai le tūla wa leo leo o le so sā na nafi. Lena tau no uai i whanua, i whale olo le minista. Mai o le awhea ai o Samoa le isi lea vaenga o so tanga wha aua wa Samoa ma New Zealand. I mata uputau soli tūla whono, e mai sei lawa i soli tūla whono onga, e a awhea ai le nofo fi le mua ma lo. O lana polkalame, ma le iai i Samoa o tāpenanga umalawa, mo lona awa yatu le whono, ale transnational, serious and organized crimes e whaia le fiti. Tala whao popo ua whaatu esel mtanga luenga leo leo i le awhio anga o le tongo. Talu le tau se ina o le ngoro la tō nuu le solitu la whono, a se li i mai lalo manu ma whanga i sawai. Ai le o le tongo e pe ono urua i whaalawi lua leo leo. O le se o mtanga luenga leo leo wa se umatua i fo i ma ofisa sao la tō whaasala la wina lea whaalawi lua leo leo. Pei fo i ona tātou tali tonuina ma muli muli atuai.
Mātangia mai ai, ele o whaasalalanga uma mai le ofisa o leo e sa o maatotoa. Pei tai o le whaato e senga, mo le nu o le tongo, ale mtanga runga o leo o lato, whaamanatu mai ai foi, o le tuina atu o whaamtalanga se whaasese ai le whaatino ino ngā runga wha leo, o se soli tu la fono, i lalo tu la fono, soli ngā tu la fono, tasi iwa ono tasi. E amatai le sol por kalame pa ya so atol atuanga lima sfuto sanga talun fa vai mail fa la poptongo le chos le Journalist Association o Samoa o fai langir folaunga sa vai ngoi la ton amata mea peita ai o lo mfai la bona fa awa we tanga ta fai nga rengo sa vai nga ofisa fa sra la lo la to langlongo ina le chos e ye foi ofisa fa sra la le on totino o le associate talu la to tele langlongo ina ai talu ai le aso fa apitoa mul sa tonga la fa salam tu stala Masani on wha mnatu la stolo me tau sanga uma lo wha pena lava foi o na muli ta ias ele choas I Samoa. Ma tolo mai ai sa o le wha mantungo le World Press Freedom Day I le vai aso le neim wha ailo na lima se fulu tau sanga. O por kalame e au fia ile talalo I ele tanoa hotel I le so wha lau lo le wha vai o tu stalam lan fufuanga lo mamau lu o luona lu o tolu tasi. Ma whai aile aunga wha apito to mai wha ona pone ele Packmas o tauwanga solo tala fatu malau ngā whānawa onga mai si vaengol tā penanga o lava ilas freile mo si atuai I le aso ato e whaatino mai ai I le whale tali malo I mo ta ale tau mea sina mo le aso whanau lima se fulu tau sanga. Ai o talana alo le Polynesia nei tū la.